بله o da bijîşkaniya Şaxa Amedê 26 salın diyariyekî dide bi navê aştî diyariya aştî û dostanî û demokrasî îsal jî di sala 2021 da ji bo wî merasimek hatin darxistin xelata sala 2021 ya aştî û dostanî û demokrasiyê jî avukat Eren Keskin girt. Avukat Eren Hanım li gel min e ez ê jê bipirsim Kurdiya wê hindik em ê bi Tirkiyê devam bikim. Efendim tebrik ederim öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Gelek spas. De destê we de xelateke ez dikarim werbigirim. Dinivîse ez awha nîşan bidim. Barış, dostluk ve demokrasi ödülü. Bir camdan ibaret. û ji camekê hatiye çêkirin ji bo we çivateya vê camê hevka dibêjim camê çêbûye dwarê sembolîk de ez dibêjim. Yani ben bir insan hakları Anku ez bixwaweke parêzereke mafên mirovan di salên 1990 de ew binpêkariyên li Kurdistanê hebûn ji nêz ve min şûpandine û ez baş dizanim min hemû çavdêrîkirine û min rapor di derbarê wan de amadekirine lewra ev erdnigariya ji bûna me gelek giring e û ez bixwe jî keseke aîdî vê erdnigariyê me bi taybetî jî ji Diyarbekirê û bi taybetî jî di vê dema koronayê de پیشه هری گرینکی دنیای کو کاری بزیشکیه و او ورگرتنا و خلات جی پزیشکی نامده براستی جبونامه گلک هجایه 90'lı yıllardan د سال نودان هیا نها هر تم روی که کو خویا دکر هم بون کالو کر پرسکری که بو لکر بمپکاریه که ما فی مروان ها بیان جه ادعای که با هر هون لرزا پیش بون ده همان دمه ده هون هفسرو که کمالای ما فی مروانن جی او انرژی خواه و هزا خون جو کو وردگرن و کو او قاس پرسکری که هنه yaptığım işe olan inancımdan. Ev karê ku ez dikim ji ber bawariya me bi karê min heye û her wiha rêza me li miriyan heye. Têkoşîna mafên mirovan di heman demê de deyneke me ye ji bo miriyên me û parêzerên mafên mirovan divê têkoşînê de gelek kesan canê xwe ji dest dan. Lewra li hemberê wan jî weke deynekê û em hemû jî di nava vê têkoşînê danin. Yek jî her tim ez di wê bawariyê danim ku yên berxwedêr cîhanê diguherînin lewra qet min nefikir ku dev jê berdim. جوی روژه هیان نها هوندنا و تکوشینی دانم بنیرین و چه گوهری بر به باشبونه و چون هیا یانجی جه خدا دجمیرن عقل دولت قد نه گوهریه آنکو عقل دولت سال نودان و یه نهادنا بروان هر دو عقلان دا تو گوهرتنک تو نه و هندک پیواجوین و که پیواجوین آشتی هبو دم به دم هندک سر راست کرنه هبو لی بگشتی جقر کرنه ارمنیان یا 1915 هیان ها پولیتیکای که دولت یا اتحاد هبو و یا اسلام و هبو پرسا داوی نوروز نزدیک دبیوه که پارێزەرێک که مافێن مروان هون چه دبیجن نوروز جبو همو اردنگاری روشلات ناوین گلک گرینگه و به تایبتی جبو کردان روژه که گلک تایبته جبر که به جان خواه نوروز پاراستن هیا روژه مه ایرو لو راجه نوروز گلک گرینگه و نوروز پیروز به وکی پرسا داویه از خوازم وی جوه بپرسم ده سال 2021 به دهان جن هات نکشتن وکی جنه که پارێزەر جبو جنان و زلامن هندو خوازن چی بیجن پیام آوا چیه؟ پیام آمن جبو زلامان دبه جبر کو عمل جیهانه که دیجین کو بابک سالارن سیستم خواه بابک سالاریه و ین کو دولت برای دبن زلامن تندو تجیال هم برای جنه ده سر داوه که ریکفتن استانبول هبو دوی کو ترکیه لگوریوان ریکفتنان تاو بگره و دمجارا تندو تجیال دیجی جنه داجی پیوسته از جواک به زانه کرن و او ریکفتن به جوهری کرن گلک سپاسیه ودی Hevseroka komele mafim mirovan parêzer Eren Keskin xelata odaya bijîşkaniya Şaxa Amedê ku 26 salên vê xelatê didin îsal wergirt kurte hevpeyvînekî û li ser xelatkirtina wî têkoşîna wî ya mafparêziyê û mipêrekir.